Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala, sumpa tantanong pa nagyang kuto di tanong nigang bendingan na sa gyang kuto mga hadith matitimu sa gyang kuto kitab bituin sa arba'una an-nawawiyah. Mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala, ayap mana kebegantan naman sa bendigan nagyang kuto hadith ikapito sa gyang kuto mga hadith mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala sa katayas kanyan. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Aya makna niyan mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala na miyaka tite yang kung kay ama i Ruqayyah as kanya su Tamim awatay Aus ad-Dari. Miyaswatun su Allah subhanahu wa ta'ala sirkan yan amata anasu Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiru yan ad-dinu an-nasihah. Mata natiyan suatiyan su agama Islam na gina natiyan su agama an-nasihah. Ay maana an-nasihah na lagi du o makay ibarat sa lagi du tuma mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala. Ugid na so kiyan diskasaw no mga ulama mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kana na katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ad-dinu an-nasihah na sukun su agama Islam mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala na an-nasihah. Maana an-nasihah na kapag ikhlas nagukapatiis mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala sa ayasinganin ka sa gyang kutuwa kipintakin ka sa gyang kutuwa langwan asyai mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala na mapiya mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala mag-ikhlas ka na pupapatis ka mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan yan na piterui Tamim na so ketiru aratigin Rasulullah na qulna liman na piteru emetigin he Rasulullah piteru emetigin na he Rasulullah na anda metigin pagikhlasan so agama mi mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala nagu anda mi petisan atigin na ay pagikhlasan niyo nagu petisan niyo mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala na gyang kutuwa tigina lillah aganero na siya tigin si ko Allah subhanahu wa ta'ala wali rasulih nagu si ko suguiyan wali a'immatil muslimin nagu si ko mga datu mga muslim mga uripna Allah wali ammatihim nagu si ko kadindan mga muslim mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Yakatitiyanan ng ko Muslim mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala. Wali na so Muslim miyaka panugtug sa gyang kana na hadith mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala na gyang na hadith na bugan tano sa makam patawsayan mga uripna Allah anto na ikipigikhlas na kipetis na kasi ku kapagagama mga uripna Allah paganero na kipetis na ko nagukipigikhlas na ko sa Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to kaparati ang kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala kay isaysan yan naguda sa kuto ayan mga uripna Allah nagukang galabagang hasi ko inipaliwat yan mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala sa PPFN ka nagubibilang atawan ka mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala na kapan ang gilaing sa gyang kuto ini sa paru Allah subhanahu wa ta'ala sa simbuan kas kanyan sa dingas kanya ni penakuto mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na aya kipigikhlas na kaun kipiginuntulan na kaun kipetiis na kaun si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyan ko to kaparati ang kasi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaparati ang ko petiru niyan kaun uting kaun mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala nagu kasimbang kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala sa
lagi du kini perupaanun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udina ki alo yaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu kata gua anggapan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa tindig nagu pamayan dig si ku Allah subhanahu wa ta'ala nagu si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala nagu penumun mangorip Allah kipagi kelas na kau nagu kipagi nuntulan na kau si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ku kapag agama Islam nagyan ko to kapete bangi ngasi ku agama niyan mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala kapugugup ka sa gyang ko to kapapakaula dagyang ko to andauan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayap man na kipagi nuntulan na kaun kipagi kelas na kaun kipetis na kasi ku kapagagama mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala may pantag si ku immatil muslimin si ku mga dato mga muslim nagyang ko tuwa kapa mga kinigang akiran kapa ungulutan ng akiran si ku mga sugo nira na mapia mangorip Allah subhanahu wa ta'ala nagu singanin kakiran na mapia mangorip Allah sa di nga siran periduun di nga siran may pemaninta o di na di nga siran kebinasa mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kugupan nga siran si ku mga dauan nira na mga pipia mangorip Allah nagu kugupan kasiran si ku mga awid akaliran mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa wad na may layng karibatan niran mangorip Allah nagyang ko to katumay nga kiran sa masulan mangorip Allah nagungulalan sa mapia katero nagumapia okit nagubil hikmah nagungulalan sa adna hikmon mangorip Allah subhanahu wa ta'ala ungang ano na mapia mangorip Allah ayap man na kipagi kelas na kasi ku kapagagama nagu kipagi nuntulan na kaun kipetis na kaun si ku mga muslim kadin din mga muslim nagyan ko tuwa dingang kiran di ki pagimagi magugupas si ku mapia nagu kanggil kakiran sa mapia mangorip Allah subhanahu wa ta'ala lagi du kasirbi siwe kiran si ku kapupengdewa kiran kipengdeung kiran ku agama mangorip Allah subhanahu wa ta'ala di nga sinapan pagkaringasa mangorip Allah pugupan kasirapan si ku mga awid akaliran makaugo pa kakiran mangorip Allah subhanahu wa ta'ala nagu aya di nga ni manggalubag di nga kiran di kindunulan na mapia aparangay mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala ginanhi peteruna agama tanu agama Islam mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kana katerun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu gensu agama na an nasiha maana lagi du tuma udina atiin na kapag ikhlas nagukapatiis udina kan bilang ataw mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kan bilang ataw si ku kasimba kasi ku Allah kinggulalan kau kabnaru Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ku kabnaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu si ku mga dato mga muslim nagusi ku kadindan mga muslim mangorip Allah subhanahu wa ta'ala gina ni mga pada dawan sa gyang kana na hadith miya panutub tanu no dina miya kaya bagan tanu sa makam patang siyan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala pumakin kan tanu bog yang ko tuwa mga padawsiyan ng mga ulama mangorip Allah kagi sa din sa kapken gangon mintin nagukada kala diun ni maka pamagusay apa makinagud ka nakala kekuangan na sabut nakukap kasabutin ka sa gyang kutua hadith mangorip Allah subhanahu wa ta'ala ay malan nagyang kutua kap kasabutin ka ku agama Islam mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa sitanop man tagwi sa diyang ka so kaya discuss sa tanong sa gyang ka na hadith sa kaya begitu nun sa may ito bandingan uli na makampat na bandingan sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh